što se tiče same poljoprivrede, evo, došao mi je pod ruke jedan zanimljiv tekst. Zadnji smo, odnosno od 21 županije, njih 19 je dostavilo podatke. Sisačko-moslavačka županija je zadnja po ulaganju u poljoprivredu. Nije li to malo suludo? Je, to je točno. Dakle, sad ti se možda možeš hvaliti postotkom, da je taj postotak malo veći od nekih stvarima, ali je cifra koju ti ulažeš kao županija u poljoprivredu stvarno mala i to je mala, ja mislim da je od davnina mala, da ti nima. Evo taj projekt navodnjavanja u Velikoj Ludini, koji bi bio super projekt navodnjavanja. Ludina je znači možda općina koja stvarno, glede jabuka i glede voćarstva, svega, je jedna od najboljih općina. Znači u ovoj županiji koja je jedna od najgorih županija. I oni se već 10-15 godina bore za to navodnjavanje koje ne funkcionira. Projekt navodnjavanja niko nije zainteresiran, niko nije radio. Na Baniji bio, dok su bile kune, bio kuna kvadrat poljoprivrednog zemljišta. Ali nije bilo ni interesa nikog da radi. Sad, tu imamo više stvari. Tu stvarno imamo tu neku infrastrukturu, kažem, ta sela nisu imala struju. Ta sela nisu imala vodu. Prije rata, znam dakle, u tom selu su ljudi imali po 4-5 kvarava i prodavali su mlijeko, dolazi okolo. I dakle, jedne godine prije potresa, prije potresa, je taj most toliko bio oštećen da više nije mogao taj kamion prelaziti i ti ljudi iz tog sela su prodali svoje krave. Znači, to je ono što je uništavala poljoprivredu. Infrastruktura, nebriga i opet zašto? Zato što je jako malo ljudi bilo. Tamo nema. Pik, Vrboveci veliki su bili na Slavoniji gdje je ravna površina. Ovdje imamo rascjepkenost gdje imate 100 vlasnika iz Austro-Ugarske i gdje imamo i zbog obnove problema, zbog tih zemljišnih knjiga i jednostavno ljudi, odnosno nije bilo poduzetnika koji su zainteresirani, bilo je poduzetnika koji su bili zainteresirani, ali ih je odbijala odmah ta rascjepkanost zemlje, a infrastruktura je nikakva. Od cesta pa nadalje. Sada znači imate poljoprivredno zemljište u Dubici, to je jedan koji je očito bio sklopljen i on je otkupljivao, taj poduzetnik je otkupljivao zemljište kao poljoprivredno zemljište i uspio je otkupiti i na kraju vidiš da je taj poduzetnik otkupljivao zemljište za solarnu elektranu. I znači poljoprivredno zemljište ide pod solarnu elektranu. Tako da kažem, nikako nije bilo utjecaja ali ja prvenstveno mislim da je to zato što tu nema ljudi, tamo su ljudi bili naviknuti na Gavrilovića, nekakve kooperante i jednostavno nemaš ni za koga proizvoditi, a poljoprivreda je stvarno jako teška.